Dobrodošli na moj YouTube profil, ime mi je Filip Dorić i danas ću vas uvesti u analitiku u vašem online poslovanju. Bez obzira kojim se online poslovanjem bavili, digitalni marketing je neizostavna stavka online poslovanja, a jedna stvar koja je iznimno važna kod digitalnog marketinga je analitika. Bez obzira prodajete li proizvode, gradite brand ili tek krećete s online prisutnošću, bez analitike zapravo ne znate što se događa s vašim online prometom. Današnji video sam zamislio kao uvod u temu analitike, točnije kao kratki pregled Google Analyticsa. Dakle, Google Analytics, ako niste čuli, to je alat koji je danas standard za praćenje prometa na web stranicama. Prva stvar koju ćete napraviti je otići ćete na Google i upisat ćete Google Analytics. OK. Zatim idemo na Sign into Analytics. I ovo je sada primjer mog Google Analytics računa za jedan novi sajt, za jedan novi web projekt gdje sam vanjski suradnik i želim vam na ovom primjeru pokazati šta se sve može pratiti. Dakle, ovo je Google Analytics za moj sajt digitalnafranšiza.com i Google Analytics je neizostavan alat ako želite znati odakle vam dolaze posjetitelji. Evo, na primjer, imam trenutno u realnom vremenu u posljednjih 30 minuta posjetitelje iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mnogo toga se još može pratiti preko Google Analyticsa, to ćemo ostaviti za idući video. Dakle, ono što možete saznati je odakle vam dolaze posjetitelji, što rade na vašem sajtu i kako poboljšati vaše rezultate. Čak i ako trenutno nemate web stranicu, što vam iskreno ne preporučujem ako planirate graditi dugoročan online biznis, analitiku i dalje možete pratiti putem društvenih mreža. O toj temi sam već snimio kratki video na engleskom, ali to ćemo detaljnije ostaviti za neki od sljedećih videa. Za sada krenimo sa osnovama i pogledajmo kako izgleda Google Analytics u praksi. Dakle, to je jedna od tema koju ćemo obraditi u sljedećem videu. Pretplatite se ako vas zanimaju ove tematike i vidimo se u sljedećem videu.